Manipur bu hena chawkhat pa nungai ba state ama henna ba lengak amadi miyam na punna mang da changsin ba mathau tai haina Chief Minister N Biren na phongdokre anti party oi ba thabak tawi hai ba maral da awangbo nyumai bu NPF Manipur State Unity President ki pam dagi lauthokre Myanmar dagi illegal migrants sing changsilaktana ba Indo Myanmar ngongkhai da Manipur police na kanba Jackson Thauranga loina na ngak sen bagi thabak chathari Desamam de ansam gi thomi sina Senapati district ki mahai tampham sang sing chatuni eng silubada maming tagi oina lairamle Amasung awang nongpuk lamdam da homeopathy ki layeng chawkhanna bagi padam da center ki Ayush Ministry na Homeopathy Research Institute ama Tripura da hangdokre Mayam bukurum zare dom yeng biri bas Impact News ne vidyarni tingu zamna pungja sifa bagi moriba pausing yam tpizari. Government habisi miyam gi yaifana batauba adubu kawi haina Chief Minister Nongthobam Biren phongdokre. Churatanpur District ki Lamka Lampakta Autonomous District Council na sinduna Chief Minister Nongthobam Biren amasung maha ki Council of Ministers sing okpagi thoramda Chief Minister na wafamase phongdokibani. Okpagi thoramadu da Chief Minister Biren makha taraduna Lamdamasida irang leitre amata oibagi wakhal lakle adubu khwaidagi maru oibadi laingak amadi miyam punna mangda changsin baduni haike Tharamadu ki kodong chabala oraduna Autonomous District Council ki Chairman Khaipau Haukipna Chief Minister N Birenda makhoi ki oiba demand sing yawba memorandum amasu pisan ki Demand sing manungda Bachelor of Education BAT College ama hangbiu Medical College hangbiu ising fanghanbiu haiba warol kaya yauri Tungda Chief Minister bu district adu ki miyamna makhoi gi nat kyo ba fi kya khudol tamduna taramna okay Thoromaduda Churachanpur da tariba tongan ba furup singyo ba jagoi isai kaya am sukhudol tamki Agriculture Minister V Hangkhalenna district adu ki phatriba maroiba ambi sing sem jinnaba analaya gi matik chaba khudong chaba fanghan bina ba sem gi pungning chingsin ki Churachanpur district ta Manipur University ama Medical College ama su thamaning ba gi apama su phongdokhi Miyoi tareni pan sidana yum ngai kya mai thana dana wana leiramba posa kharaka anuba sarkar se lakcharo matungda mayamna Churachanpur aigi sarkar gi leiriba minister singa thajaba thambira kanda wari sanaraga peace solution am porkhibodo madu gi damaktai Churachanpur praja singi laman aingonda punsi gi oina tolagani haidana madu mai thamjage Churachanpur lambi sports ki NLCPR gi da tauriba water supply gi pairiba de ima market women's market gi rain water harvesting Nachingba schemes mayam sigi huzik in hand satliba senba sahi sida sugadaba Churachanpur amadi Ferjol area gi amount se atoba district na targa saugadra khangde crore 300 crore gumbagi scheme process ama government sigi paikhat kadaba projects aikoina proposal thajagiba aduga scheme da yawruba singduni ko another 386 crores Naga People's Front NPF Manipur State Unit ki President Awangbo Nyumaibu Naga People's Front NPF na President ki position degi lokthokre Party asidegi tokraba MLA singa punduna anti party ay bathabak tawi haiba maralda NPF ki President Dr. Surozili Lejitsuna order ama thoktuna Nyumaibu NPF Manipur State Unit ki President from degi lokthokibani Haukiba September 9 da pangthokiba party asigi disciplinary action committee gi mifamna warip ase lokibani Tengnopal District SP Dr. S. Ibomcha Singh meeting makhada Myanmar dagi illegal migrants sing thingnanaba More Police ki team na ima konong lairembi khuba manak laiba More Police ki man check post Indo Myanmar Friendship Gate number 1 2 3 amadi 4 da atat ok tawriba sing check tawkre Numidang wairam pung mari tarakpada More Police na Myanmar dagi lakpa Myanmaris singbu makhoi gi laibak tamuk hannana bagi damakta patrolling chatke Hauzek Myanmar da thokliba Rohingya Muslims singi wathok ka mari leinana Arakan Muslim sing state asida su changlakpa yai haiduna akan mamong da Jackson Thaurang sing state police na lokhatli Hauzek Myanmar manung da thoiba crisis siga mari leinana Arkani sing India rom da changchalakani haiba rumor ama duga madu changakthna bai damakta ikhoi gi leiriba More police ki team amadi security force Assam Rifle na ikhoi gi leiriba border sing da
अकन मिटिंग चंगदुना अखोई ड्यूटी तौजरी अदुगा अखोई चेक पोस्ट ओइना लेरिबा कोनोंग लाइरेमबिद लेबा चेक पोस्ट अचत ओंग सिंसु चेक अखोई मरम चाना चेक तवे मागी आइडेंटिटी कार्ड सिंग सक्ताक से यावदब सिंग दियाम फोक सलंद्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लेंगाक की महिलोइसंग सिंग असे लेतबग चप मानरे अथुब मतमदा लेंगाक न मिटिंग चंगद्रबदी डिस्ट्रिक्ट असेदा लेंगाक की महिलोइसंग सिंग लेरमी हाइबा फावबा काउखिबा याबगी फिबमदा लेरे हिरमसगी मतंगदा इंपैक्ट न्यूज़ की रिपोर्टर खेत्रिमयुम प्रेम चानमदी कैमरा पर्सन इरोम मोचादगी अखनबा रिपोर्ट अमा चिंगतम अनीदा थोंग मानना महैगी लमद कुमांग चौसिन्नबगी पांडमदा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर तेसाम अमदी ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अनसमना सेनापति डिस्ट्रिक्ट लेरिबा महै तमफम संगसिंगदा पाउमुसिंग चतुना यंगशलुबदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की अमत्ता ngairaba lenga की ओइबा कॉलेज तदुबिदगी किलोमीटर अमरोम चलगा लेबा हिल कॉलेज असी मथौ तौदुना लेरमकी अखोई कॉलेज द वालिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कई छात्र सिंग पीगदबा अदि स्टाफ त पीगदबा फैसिलिटीज पुनमक्से फजन गवर्नमेंट पीबिरगदी अखोई कॉलेज से फजन फंक्शनल ओइगनी खंजै अदो अखोई मरुइना अप्रोच रोसी में याम फत्रे नेशनल हाईवे दगी किलोमीटर अमा मखाइगुम लापनी गाड़ी चटपदि लायना खोंग चटपबो याद्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मतंगाइरबा डिपार्टमेंट मंगा लेबा कॉलेज असी मथौ तौदुना मतम क्या लेरकदबसु मरि लेनबा सिंगना ngasi फाव मियें चंगबिदबा सिदा अनसम की माइकैदगी नुंगाइतबा फोंगनुखिबगा लोइनना मरि लेनबा सिंगना थु मतमदा मियें चंगबिनबा अपील तौखी कॉलेज असिगी इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चाना लेतबगी मथक्ता मई इसिंग फंगदबा ओजा वाटपा क्लर्क अमा खंगनतना नन टीचिंग स्टाफ अमा फावबा लेतना कॉलेज असी ममिंग तगी लेहौरी नेशनल हाईवे दगी कॉलेज असी ताखिबगी किलोमीटर अमा मखाइरोम सांगबा लंबी असी गाड़ी चटपा यादबदी लारेदना खोंगना चटपदा फावबा खुदोंग चादबा कया मायंग अदुना लेरी क्लास तौदबा मरमना कॉलेज असिगी लेजबा मपोट मचै अति अकाई याउदुना नोंखांग चाइदुना लेरी Seeing the infrastructure, there is no staff quarter. Most of the economic blocks are in deplorable and in a very pathetic conditions, and this has been neglected by the concerned authority for so many years. The concerned authority has to look into this matter immediately, and we don't see any playground here also. There is no drinking water for the students as well as for the teachers. Measurable failures from the concerned administrator of this college also, so we apprise the authority to look into it. They have enough capacity to construct anything, so having science college is very pertinent in this college, as this is the lone college in the district. Ching amadi tamda leiriba mahai tamham sangsingda chauna kenabagi mami taramba asida desangmi maikaidagi nungaitaba phongnokhibaga loina award apa sing asi अथुब मतमदा मरि लेनबा सिंगना यंगशिन बिदुना हरोगलेबा महिरोय सिंग बुनिंगथिना महि मसिंग तमहनबा होनबियु हाइना अपील तौखी तो वैली की एरिया सिंग लेनरीब कॉलेज सिंग फंगीब फैसिलिटी खुदिंगमक तो लेतब तारगसु सिदा अफंगब फैसिलिटीज सिमदि फंगी हैदुना अखोय खुद थेके हैदन थिरु मतमदा करिगुमम त लेतरे हैता डिस्ट्रिक्ट अमगी अम तंगाइरब कॉलेज असिदा गवर्नमेंट मानब मियेंग येंगबिदबिदा असुक यामना तोंगाना अमदि अखोय गी नाथैरगा थममबगी मवंगसि देसाम अमदि लाकमिनरीब माहिरोय लुप खुदिंगमक्तगी मवत सिनजरगा यामना नुंगाइतबम फौजय देसाम अमदि अनसम चटखिबा यंगचिन खोंगचित अदुदा तोंगान तोंगान स्कूल सिंगसु यंगचिनखि सेनापति डिस्ट्रिक्ट की पुरुल खुलदा लेरिबा पुरुल हाई स्कूल अमदि पुरुल हायर सेकेंडरी स्कूल की फिबमसु अदुकी मतिक फतना लेरमखि क्लास 6 तगी 10 फावो लेरिबा पुरुल हाई स्कूल मतिक सावा इंफ्रास्ट्रक्चर मई इसिंग अमदि तोंगान तोंगान लेफम थोकपसिंग लेतबगी मथक्ता मफम अदुदा ताबा ओजा अमत लेरमखिदे अयामबना महुत सिनबा ओजा सिंगना रुपा लिसिंग अहुमगा चंगा दगिना मरिगा चंगा फावो लौदुना स्कूल अदु चलाइरमखि लोइनना पुरुल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल दी स्कूल असी हेक संगाखिबा नुमितगी ngasi फावबा लाक्ट्री हाइना खुंजा सिंगना फोंदोंनारखि नाकल अमरोमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की बेंद्रामाइदा लेबा बेंद्रामाइ रेसिडेंशियल स्कूल सु फिबम सोकना लेरमखि इंसोक लिसिंग अनिगा 15 दा संगाखिबा रेसिडेंशियल स्कूल असिदा डॉर्मेटरी तोंगान तोंगान लेते लाइक पानबा स्टडी रूम लेते लाइब्रेरी अमदि टेबल न चिंगबा लेफम थोकपसिंग अमत लेते हारिबा सिंग असिगी मथक्ता नुपी मसा महिरोय सिंगी वार्डन लेतना स्कूल असी चलाइरमखि मणिपुर हौजिक पालिबा लेंगा असिना महि मसिंगी लमदा हेना मियंग चंगनी हाइना हंजिन हंजिन लाव खक नतना चीफ मिनिस्टर ना चिंग द चसी हाइब खोलाव लावरबसु चिंगी लमसिंग लेरिबा महि तफम संग सिंग असिदी मपु पानबा मगुम हौजिकसु फिबम सोकना लेरी
कैमरा पर्सन इरोम मोसागलोने पौरम जरीब आई खेत्रमयुम प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज़ सेनापति प्रोफेशन खुदिमक्ता अवाब क्या थेंगनगनी अवाब कया मायोक्नरब तुंगदा प्रोफेशन अदुगी नुंगाइब फंगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. राधेश्यामना फोंदोक्रे वफम से ngase रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की जुबली हॉल पांगथोखिबा डेंटल कॉलेज रिम्स की अहानबा बैच के ग्रेजुएट महरेज सिंगी अहानबा ग्रेजुएशन डे की थौरमदा चीफ गेस्ट की वारोल पीबदा मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी मिनिस्टर ना मखाताना फोंदोखिबदा पुंसीदा माई पाकपा ngamge हाइरबदी अचौब पांदम थमगदबनी थमलिबा पांदम अदु फंगनब होनबदा अवाब मसुंग असोइबा क्या थेंगनगनी असोइबा कयादुना मरम ओइरगा पुंसीगी लाकदब खोंगथांग कयादा कानब पीबा ngamgani हाइखे लोइनाना प्रोफेशन खुदिंगमक्ता मत्तोइना पुन्ना होटनमिनब चंगी मरम अदुना हिरम खुदिंगमक्ता थमोइ सेंगना तौरबदी मिपुंग खुदिंगमक्की नुंगसीबा मसुंग थौजाल फंगबा ngamgani हाइना मखाताना फोंदोखि Human beings are social animals. We have to live in a group, so we have to learn to work as a team. Any organization, any group, any member of the group, if he or she doesn't know how to be a good member of a team, then the organization or the profession will suffer. In Manipur, there is very high shortage of medical professionals, dental surgeons. People or brothers and sisters and elders in the hill areas and remote areas, they are suffering because of lack of shortage of young doctors like you, and we are proud that you will make up that shortage and you will serve better and you will follow your ethics. Human beings are Commercial cultivation and processing of aromatic plants in Manipur haiba hiramda nongmagi oiba industrial motivational campaign ama Nilakuthida leiba food park ki training hall da pangthokre. Fragrance and Flavor Development Center FFDC project for MSME Technology Center in Falmasung, MSME Development Institute in Falna Sinduna Thoramadu Pangthokibani. Thoramadu da Saruyakiba, Manipur Government ke Agriculture Department ke Joint Director Mohendra Singh Khaidimna, Manipur da Matau Karamna aromatic plants sing thaduna Santhok lambi lehangadage haibagi matang da wangangke. Mahakna फोंदोखिबदा मेडिसिनल प्लांट्स सिंग थाबा फै हाइदुना लौमी सिंगना मरम खंगदना पंगथादा थाजिलबदी लैबिनब लैतदुना लेमना मांगनी मरमदुना मेडिसिनल प्लांट्स सिंग थाद्रिङै ममांगदा कंज्यूमर सिंग हाना खंगदोकप मथौ ताइ थारिबा पोड अदुगी ममल कयादा योनगनी लैपथोकपगा लोइनना लेप लैतना सप्लाई तोब ngamnaba मांगजौनना लंबी अमा सिनबसु मथौ ताइ हाइना फोंदोखि हौजिक्ति गवर्नमेंट के माइकैदगिसु थवा यावबा लौमी सिंगदा सेंथंग पिथरगा मेडिसिनल प्लांट थाहनबगी खोंथांगसु लैरे हाइनसु महाकना मखाताना फोंदोखि मेडिसिन्स द सिनरिबा पामी सिंसे अखोइने स्वाइ थोकि मतमदा स्वाइ द सोंथोक मतमदा हौबा पामी हतने एग्जांपल ए जगे उसिंसा हाइदना बाजार दा इमाइबेना मापुन थेक्सलगा लुपा मंगा द योलिबा उसिंसागी कंपोनेंट्स है इज अ वेरी इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दैट मेडिसिन अखोइने समवेयर एल्स अतोपा अराप जगह मदगी बोरागा छुंग पोट नथेबो स्वाइ द भुमा हतने अखोइदा जिक यामना सिक साइको म लेरे पोर्टसी मपान द सात्रगदी मपान दे पोर्टरगदी याररोय हाइबगी अखोइदा अनाबमा इलनेस अमा अखोइदा लेरे माइंड्स मसि ब्रेक डाउन संगे बायोडाइवर्सिटी बायो रिसोर्स बायो प्रोस्पेक्शन की स्वाइ एरिया द संगम मतमदने अखोइगी लेरे इकोनॉमी से चैलेंज होने की सुलिकी डिपार्टमेंट अमगी थबक लौबदा डाइन हार्नेस की ओइना चादा कुन ओइरगनी हाइना ममांगदा पालंबा लैंगाकना हौखिबा चाही लिसिंगनी तरा तरुक की मे मापंदा थोकलंखिबा ऑर्डर अदु चना हनबियो हाइना जॉइंट कोऑर्डिनेशन डिमांड कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर डाइन हार्नेस ने डिमांड तौरकली ngase Manipur Press Club ta pami sing unabam da coordination committee asige general secretary Maibam Sanjit na haikibada haukiba English sing aniga subta anida matamadugi laingakna dine harness ki scheme kakthat khraba tungda amuk hanna English sing aniga tarukta thabak lobada chada mangadi dine harness ki makhada leiba sing launaba laingakna order thoki लोइनना मखाताना ऑर्डर मथंग थोक्तुना इंग्लिश दिगनी तरा तरुक्तगी थबक लौबदा डाइन हार्नेस की ओइना चादा कुन ओइरगनी हाइना ऑर्डर थोखिबनी हाइके लोइनना ऑर्डर अदुगी मतुगिना था तरुक की मनुंगदा थबक चंगबेगी प्रपोजल पिसिलकनबा खंगलकपदगी मरी लेनबा चे चांग सिंग याउना डाइन हार्नेस चंगबेगी प्रपोजल अदु डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल दा मतम चाना पिसिन की हाइना संजित न मखाताखी
mahakna hai proposal pisin khiba singi manungda forest horticulture excise IFCD yauna tongan ba department kharagina ayaba piduna thabak piraga lemhauriba department singi di matam loire haibanu chingba tongan ba yumfam yaudaba maram kya pisinduna ngasi fawba yahandana thamba si yaningde चे चांग पुनमक मतम चाना पिसिन खिबनी डिपार्टमेंट थबक पाखत पिदबनी मसिदा बीजेपी न लुचिंगबा अनौब लेंगाक असिना अकनब मिटिंग चंगबियु हाइखी 2016 थोकपा OMC की मतुइना दाइन हानेस की मखादा थबक संगबगी मतम से 10% की 20% दे इंक्रीज तोरेबा अदुबु था तरु की मनुंगदा 10% की 20% संग की थबक संग याबगी मागी सिस्टम कुमथोइ से था तरु की मनुंगद लुसंगदम नेदी हायेबा सी OMC की मतुइना अदु सी OMC की मतुइना डिपार्टमेंट खरददी 20% की मखादा अपॉइंटमेंट पिथोखरेबा अदुगा लेमहौरिबा डिपार्टमेंट अतै लेमहौरिबा डिपार्टमेंट मयामदगी मनुंगद डिपार्टमेंट खर पंजरबदा एजुकेशन एस PWD पावर वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी फिशरी एग्रीकल्चर हारिबा डिपार्टमेंट सिंगसा सिगिदी no single appointment is given till now. All India Youth Federation AIYF amadi All India Students Federation AISF anina punna khut samnaduna numit humpuni chupna chatharakpa Save India Change India ngasiloisin kre AIYF amadi AISF Manipur State Council na sinduna state asidasu campaign asiloisin bagi thoramama Rupmahal Theatre da pangthokre Thoramadu Mari Lenana, CPI Manipur State Secretary Dr. M. Narana, Center de Ladiba BJP na Luching Balenga Astina, Laibag Sibu Dharma, Magi Laibag Oyhana Hotnari Hanamara Stiki. Dr. M. Narana Fondo Kibada, BJP na Luching Bano Balenga Asina, German Giluching by Hitler gi fascism ga wakalon gamana bamongda, Laibag Asti Oyhelakadra Haibagi Akibalakli. BJP na Luching Balenga Astigi Chahi Ahum Kara Helak Pasida, Dharma Gimingda, Riot Chatruk Hena Thokre. BJP na luchingba state kharada sanjaba madi hat pathingba wafam lakiba loina na kaw vigilance group thoglakpa asimak leiba asibu hindu sing tagyo beleba ama oihenna ba khongthang ni haida bangam loi haiki nakalamaromda thauna phanawa haiba madi iba journalist hat pasimak BJP na luchingba lenga asigi nungyoy ba wakhalona du amuka hena mai ek senghali haina Dr. M. Narana makhadaki Panbayaba Mana All India Youth Federation amadi All India Students Federation ge Save India Change India campaign na se Kanyakumari dagi July 15 dagi haukhibani amadi Punjab ki Husaini wala da ngase September 12 da loisinbani campaign na se ge saruka moina Bhagat Singh National Employment Guarantee Act na halu mahairoi khudingda lemna amadi manaba scientific education fanghanba private sector da thabak changba da reservation thamba electoral roll reform public sector kanba secularism kanba madi dalit tribal amadi atopa kangrup singda chathaba miyot minai thingba haiba kholaw kya su india ke mafam kya da lauki Gauri Langeski wari dumayam tabiramani a journalist from Karnataka nupini mathuna lebini dharma gi mingda makhal mathel gi ordinary tawrisi yaning de madu irubugi nomain ka hatok pire madu mamangda Padma Shri award di Sahitya Academy award phangba journalist adugumba Bharat asid leiba secularism gi channel chak sid thaja jaba dharma mat gi lepak ohenna bagi imposition yaning dabba madude iruba kangbu singi dasadu ngasidi BJP na sason paire pasingu thoi it's a chaotic masi punatra fascism hairis Germany Hitler gi wari second world war gi fascism Matang swaisida break amalawzake Manipuram di malengi tongan be ipaw singaloi na koi break tigam thuna hanjarake Impact News po meeting tatun lebi Haukiba September 9 dagi oinam Thambal Mari College Employees Association na changsilakpa khongjang asiga thana numit mangani sukre Teaching amadi non-teaching staff amaga suspend okiba amadi oja anibuna explanation call tawrakiba bu yaning da phongdoktuna changsilakiba khongjang aduda ngase college asigi governing body gi mihut ke association gi mihut kangbu amaga wari sanabada yanaba purakhidre tongan ba charter of demand mangada sanakiba wari aduda ngase yanaba puraktabadagi makhatana khongjang ase adumak changsin bani haina employees association gi secretary El Baleso na phongdoki
स्ट्राइक से कोई चंगसन जखिनी अखोई की डिमांड से है फंगद्री भावबा अखोई चार्टर ऑफ डिमांड दो अखोई हानसु थमजगरबनी कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर एंड एक्सप्लेनेशन कॉल ऑफ द एम्प्लॉइज हाइबा मा अनि सुबदा नो न्यू अपॉइंटमेंट हाइबा मा अदुगा अहुम सुबदा मेंटेन सैनिटरी लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हाइबा मा अदुगा मरी सुबदा रिलीज पे immediately हाइबा सिमा अदुगा exemption of duties during cease work strike and the maintenance of discipline upon employees हाइबा अखोई चार्टर ऑफ डिमांड मंगा से अखोई इजरगा गवर्निंग बॉडी अखोई पिसंजरम में थाजब याब पावगी लिखुन अमगी मतुंगिना NSN IM नि हाइना चिंगनब सिंगा खुद थोकनबदा लालहौलुप अमगी मियोय मरी यावना पुन्ना मंगा कापतुना हाटख्रे हाइरी थौदो सिंगरांग नुमदांग पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की कसोम खुलेन पुलिस स्टेशन दगी किलोमीटर 35 रोम चंगसिलगा लैबा मकान विलेज दा थोकिबनी NSN IM na nomai kapata laikhidraba miyoi manga du civilian ama amasung lalhalup amagi kadar mari oiramba yai hairi thaudoga du da NSN IM ni haina chingnaba singaduna IED mapan amasung assault rifle mari su pukre hairi Imphal West KSP ki lamjing makha National SP operation amadi commando sigi team amana ngarang thangmaiban maisnam lekai da leiba koizam ibem none police station ki manung channa leiba Karwangmung village ki nungtek tagi matam kuina phana bahotna duna laklaba asin alias kasin ba masagi chahi yankhai suraba miyoy ase phana na bagi pau piba ngamba miyoy singda lubale sing yankhai ki cash award piragani hana Manipur police ki PRO na thador puchero da mana khagalakli Phone number 9436821784, 9862741774, 97298428, 97 amadi 9612509638 ta pau pipirak payagani. Pau pirakpa misak haidoktana thamgani kanaguma natraga association singna changjar from piram labadia hakpa cherak pigani hainasu cherosum khatari. Hauki bachahi lisingani tara tarukta matamadu laingakna sarva shiksha abhiyan SSA ki makhada Bishnupur district ki Oinam assembly constituency ki manung chanba haino bok talupa lak tarani thoi changna sakhiba haino bok lower primary school bu mari lena basingna sangabi dabadagi hauzik fawa chalaiba ngamdana leire hairi hiram sing matangda school management committee ki secretary haisnam anganghal na phongdorakpada lamda madongi miyamna school leitabadagi arapam famda leiba school singda chatuna mahai tamna hotnari adumakpu school asi sangabiduna haino boki miyamda sinabidrabadi school asi chandaba makai angang sing lairik tamba lakani haike Nakalamorom the school asi sanga krabasu fencing leitaba maramna sasan kyagi saidang pham oirakpana school asigi phibam hena sokchilakli haina phongdorakpaga loinana thumatamda lenga asina school asida khanaba mideng changbiu haina mari leinaba singi pungning chingsalakli Manipur Police ki Imphal District Commando ki team amana haukiba September 10 da Kumuda area da thiba humba ki thabak chathabada phare hariba sapam manauton itnauton macha Elias Santikumar chahi nifumari ase lalhaulup UNLF tagi potharaba miyoini mahaki loina bina manung matam chadana laikhidabadagi imung manung amadi leihoriba angang sing yeng sinba ngamnabagi damak UNLF amadi MP dagi chahi asima ke August thada potha hankraba miyoini maramaduna manauton ga UNLF amadi MP ga makhata na karigumba makhalgi Mari amata lainadre haina Lubasagi Department of Publicity ki Director M Sakhena Chero amada sengdorakli Institute of Driver Training and Research Center na Sinduna road safety ki matangda nomagyoiba awareness program amangase Lamphel patalaiba Kendra Vidyalaya da pangthokre Awareness program se sarugyaraduna Traffic Control Wing Superintendent of Police Khoisnam Sharmana lambi chatpada thengnariba awaba madi traffic rule gi matangda wangangki Mahana makhatana haikibada lambi chatpa matamda yariba makai gari laktaba maikai yengduna checksena chatkadabani gari thobada helmet uptabana accident thoknanabagi machak ohelibani chahi tara nipan sudriba angang singna gari thoba yade haibagi athingba leirabasu adumak thaunari mama mapa oiba singna chahi sudriba angang singbu gari thawhaloidabani traffic ki rule khangdana gari thobana accident thoknabagi machak oheli maramaduna mipung khudimakna traffic rule ngakna chatkadabani haiki मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंट आपके पेरेंट्स या आपके जान पहचान के कोई भी लोग किसी भी
एक्सीडेंट दे मीट विद एनी एक्सीडेंट उनका पैर कट जाता है, हार्ट कट जाता है, कहीं भी कुछ भी चोट लगती है तो उनको जिंदा रहने का मौका मिलता है। लेकिन अगर उनका सिर कुचल जाए गाड़ी के नीचे तो उनको जीने का कोई मौका नहीं है। सो देयरफॉर आई वांट टू टेल यू दैट ट्रैफिक पुलिस इज आल्सो इम्पोर्टेंटली टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट, बिकॉज हेड में अगर इंजरी होगा तो फिर जीना मुश्किल है, आपकी जान भी जा सकती है अगर पंचायत मिखल पांगथोकदबा मफम सिंह मनुंग चन लैरिबा मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लैबा लोइसंग सिंह महैसंग सिंह बैंक सिंह प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग अमदी अटे एस्टैब्लिशमेंट खुदिमक्ता थबक तौरिबा एम्प्लॉयीज सिंहसु वोट थादबा यानबा लाखलिबा अक्टोबर की तांग 3 असे सुती ओइरगनी हाइना जेडी की डेप्यूटी सेक्रेटरी ना चेरोल अमदा खंगलकली। मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना सिनुना पांगथोलकपा नुमित मंगानी की वर्कशॉप कम एग्जिबिशन ऑफ पोएट्री क्राफ्ट्स ऑफ मणिपुर ngasiloisinkhre ngasiloisinbagi thoramama nupila complex pangthokhi thoramadуда Directorate of Handloom and Textiles Government of Manipur amadi Ministry of Textiles Government of India ge officials sing amadi poetry artisan kyana sargyaki panba yaba amana numit mangani ge exhibition kam workshop aduda ukrul thongjaw amadi andro ge artisan sing ge oben unit kunhumdoi na sargyaki loinana state asigi ningthiraba khutna saba poetry item kya utkhi। Academic session listing ani tara nipan goina Departmental Inland Fisheries Training Center IFTC Lamfelda lakliba September taramanga dagi haugadoriba 1-year certificate course in Inland Fisheries Development and Management kidamak miyoi nifu khalle haina Director of Fisheries Manipur Cherom na khangalakli khalaba candidate singna September taramanga ge ayuk pung taramakhai tabada Fishery Research and Training Center Lamfelpat Sanakaithelgi Fishery Officer da report tawgadabani hairi। National Council of Educational Research and Training NCRT ka khutsamnaduna Council of Higher Secondary Education Manipur na sinba question paper semba madi pau khumche yengbagi technique haiba numit mangani chupna chathagadaba workshop amanga se council asiki chairman L Mahendra na JP Women's College cha hudokre tongan ba college amadi Higher Secondary School ge oja singna ngasi ge workshop aduda sarukyakhi। लाखलिबा वर्ल्ड बैम्बू डे की थौरम चाही असिगे ओइना सेप्टेम्बर 19 दा सिंगजमाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकलगनी हाइना DIPR ना चेरोल दा खंगलकली इंग्लिश सिंगनी का मापन दी हान बोइना वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के मिटिंग मखादा थाईलैंड की प्रचनबुरी दा वर्ल्ड बैम्बू डे पांगथोकिबनी वागी कानब अमदी वागी पोथोक सिंगी मरमदा हेना खंगनदुना हेना फबा कोइबगी फिबम अमा पुरकनब होनबा मदी वागी पोलम सिंग साबा मियोय सिंग दा थबक पीनबगी पांदमदा चाही खुदिंगी हाइरिब नुमिरसे मालेम पुमदा पांगथोकतुना लाक्लिबनी। ईदान तौदुना मियोयबगी पुंसी कंसी हाइबगी पांदमदा नोंगमगी ओइबा ब्लड डोनेशन कैंप पांगथोकरे कैंपस स्टेट ब्लड सेल NHM मणिपुर की तेंगबांग मखादा ह्यूमन स्किल एम्पावरमेंट सेंटर मणिपुर अमदी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स न पुन्ना खुदसमनदुना रिम्स हॉस्पिटल की ब्लड बैंक त पांगथोकिबनी ngasi कैंप अतुदा पुन्ना मियोय कुन हेनबना ईदान तौखी। BA first semester da tamgadaba mitai maye ki larik phangdre haina JP Women College ki mahiroi sina wakani famduna jangsin kiba khongjang adu milalna lumna lawi hairi government ki mari leinaba authority na mitai maye ki larik sing matam chana puthokpa ngamdriba karigino haina su hanglakli लाइरिक फंगदबगी वाथोक असिगा मरी लेनना चटलिबा सेप्टेम्बर थासग मनुंगदा गवर्नमेंट ता माहिरोय सिंग असिदा लाइरिक सिंग फंगनद्रबदी माहिरोय सिंग लोइनना कनबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइरी अमरोमदा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर नसु ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर की BA BSc BCom दा मिtai mayek na iba MIL amadi elective manipuri की मिtai mayek की लाइरिक सिंग फंगद्रिबा से मरी लेनबा अथॉरिटी ना थमतम दा फंगनबिनबा तोरकली। Thyroid, throat and neck disorder haibihiramda free ENT OPD consultation camp amangasi Siza ENT Hospital Sanagaithel Lamfel da pangthokre camp aduda puna patient humputare na free OPD consultation aduke khudong chaba lauki camp aduda Dr. Supriya Chingtham, Dr. Dhaneshwar Naurem amadi Dr. Nitishwar Moirangthem na chingba consultant ENT surgeon singna sarukyaki
patient singda awareness booklet su yanthoki. Government College Singi Principal Kanvagi Form Thazin Bagi Aroiba Matamas de Lakliba September Kunmanga Fawa Sangdokle Haina Manipur Public Service Commission MPSC na Cherol Amada Khangalakli. Hauzik ngasi nomagi sanabagi pauda Taranithoi Suba Manipur State League Football Tournament ta anoba imagi mangal khabam langkhai mai pakre. Ngasi Kumalampa ki artificial turf ground sana kiba Football League Tournament asigi tarahumdoi Suba League amada anoba imagi mangal khabam langkhai gi sanaroi M Pritam amadi NG Bedanpar anina match ki nifumari amasung match asigi ahapa nifutaruk Suba minute ta chan kiba panjul ani aduna DM Rao awang sek mai bu panjul ani amada mai tiba piba ngamki. Match asida maiti hauraba DM Rao awang sek mai gi amatangar panjul aduna match asigi mayang khaitaruk Suba minute ta ait nauchana chanke. Kumukcham Ingocha Singh Memorial Trust ki senthang makhada All Manipur Football Association asinduna tha asigi taruk tagi chatharakli ba football league tournament asigi hayeng sanagada ba taramari subalikta Nerokayef se sangakfam amadi Nako Nambul Mapalga taramanga subaliktana SU Sagolban amasung YPHU Lalambu anina lamba taunaragani. Taret Suba Kangjam Karnad Singh Memorial Second Division Football League Tournament ta Pamyal Pat Soy amadi MSC Malomani mai pakre. Ngasi loitang khunau da leiba spinning mill gi sanabung da sana khiba tournament se gi taranipan suba football league amada Pamyal Pat Soy gi sanaroi W Rosena match se gi yang kai taruk amadi humdra suba minute chan khiba panju ani aduna MTS Malombu panju ani amada mai tiba pikhi. Maiti hauraba MTS Malongi amatangaraba panju aduna match ki kontra mapan suba minute bijenta Chanki Chathariba Football League Tournament asigi taramapan subalikta MSC Malom na UPC Pisumbu Panjal ahumama da maiti bapiki matches la mai pakraba MSC Malongi sanaroi thangun hauna match ki ahum amadi nifu mari suba minute sing da panjal ani duga thang kholu na match ki tara suba minute panjal amaga chanki maiti hauraba UPC Pisunge matangarab panjal da match ki nifu mapan suba minute ta Umakant na chanki Infawes ke manung channel leba tim taren sargyaduna chatharakli ba football league tournament asigi makha taba league match ani tha sigi tara marida sanaragani. Nahakpam Apavi Memorial's 3rd Division Football League Tournament ta SYPO FC haikak mapal mai pakre. Ngasi Khetrigau da laiba ABA gi sanabung da sana khiba football league tournament asigi league match amada SYPO FC haikak mapal na FUC Uyumpok pu panjul ani amada mai chiba pikhi match asida mai pakraba SYPO FC haikak mapal gi sanaroi El Bokha amade Amores anina match asigi kontra taret amadi yangkhai mathoi suba minute singda panjul amamam chankhi Mighty Hauraba FUC Uyumpok amatangar panjal duna TH Rohina match ki kun mathoi suba minute chankhi Imphal East District Football Association ki meeting makhada football team tara marina saruk yaduna chatharakli ba football league tournament asigi hayeng sanagadaba league match amada KMS KB amadi YVO Huikap anina lamba taunaragani Imphal District Football Association ki meeting makhada chathariba Ngangkham Boboy Memorial 2nd Division Football League Tournament ta CSC Chanung mai pakre ngasi ABA Khetrigau gi sanabung da sana khiba football league tournament sige matangar ba league matches da CSC Chanung gi sanaroi Gaulena match sige ni futaruk so minute chan kiba matangar panjada duna BSU Kairau panjada amasino da mai thiba piba ngamki Football team tarukna saruk yaduna chatharakli ba football league tournament asigi hayeng sanagada ba league match amada AS YCN Romadi MAG ITU hatani na sanargani Hausi Bangkok ta chathariba Thailand Open Fencing Championship lisingani tarataret ke under 12 ta India represent tawriba Manipur dagi Elangbam England ba maitaina EP event nga gold medal ama lawkhre Final match ta England bana Singapore gi sanaroi ma maiti ba pikraba matung gold medal as lawrakibani haiba EP event sig under 14 dana England bana silver medal ma phangba ngamki England ba Hausi Army Boys Pune da Thangjam Bangkim gi makhada training tawriba sanaroi mani Mahakna piklingai dagi Manipur Fencing Association ki coach W Baleswar gi makhada sanaba horki
Kwakaitel Elangbam Lekai Elangbam Rohem Maitei Amasung Elangbam Ongbi Eliza Leimagi Machanupani. Arabida Bulletins headlines Amanam Yanti Tamsage. Manipur Behena Chakatpa, Nungaiba Seramo Henaba Lengak Amadimiam the Punamang the Junction Mamatotai Hena Chief Minister N. Biren of Congo Cray. Anti-party Betabak Tawi Hybe Maralda Awangbu, New My BNPF Manipur State Unit ki present from the Gilok Tok Cray. Myanmar illegal migrants sing chang selected of Indo Myanmar Ngong Khida Manipur Police Nakan Bat Jackson Tarangalo in Nangak Senbagi Tabak Chetari. Desama Badian Sangi Thomi Sinasanapadi District Mahitam Hamsam Sintatune Silubada, Mumming Tagi in a Layramle. Amasung Awang Nung Puklam Damda Homeopathic Lying Chakanabagi Pandam the Center Ayus Ministry na Homeopathy Research Institute of Tripura the Hambok.